guys nkomeje gukubitwa n'umusonga muri matisi, nkomeje gupfa nabi, nkomeje kugenda kakomeje kunyica. Hari abantu byo kuga mwokabirikiye mu bwonko bwe mukakibira no mu bihaha. Abo ni abakecuru mushaje, ntabwo ari abakecuru bose ndi kuvuga ingunzu ziza kurirwa zidutwara abahungu batwiteretera turi mu myaka imwe. Murabona tuzarongorwa gute mwokarongorwa n'ibisongomwe mwirwa mudutwarira abasheri, ugasanga uruntu rw'ubukecuru ufite imyaka 80 ariko sheri ntangunzu mwe. Murabona umuntu azarongorwa bimeze gute kubera kwanga kubaka ingo zanyu mukirwa muzisenya mutwirukira ku basheri. Tuzahangana n'ubukobwa buturusha amabuno, duhangane n'abafite amabere ahagaze twarabaye imishumi, duhangane n'ab'inzobe, tuye guhangana namwe mwankecuru mwe mwokahangana n'ibibahangana mwe. Hari ingunzu iherutse kunshingira ku musheri iramwandikiraho gashirira ubwonko, dore